I've come to the end of myself. My hands in the air, Jesus, I've got nothing left. And I wanna keep singing, but I'm feeling the weight. I'm seeing the cycles of all the hate. Open up those heavenly gates, those heavenly gates. We cry, justice, freedom come. Open up those heavenly gates, those heavenly gates. We cry for mercy and for your love. Ja, niente giù, niente. Ja, patano bantu manmo io io tato. Io mo me ma sangi tato. Ramo. Ja, ne fiati. Ja, mo agre minimo ma patrai e tuo. Io na no na ma che adesso non te lo non te lo devo ne ma so a tuo. Sa tato che mai che amo ma Taide tuo io ma non siamo dato un nuovo per le asso le mate poi per taide tuo le ultimo non tanto che poi un tanto programma. Yeah, but Jesus is the answer in the fiat. Amen. Poi io ma taide tuo. Yeah, uno messi sì, voglio fare. Yeah, mo dato il fiat. Check 1, 2. Check, check, check. Tanto, 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 check 1, 2. Check 1, 2. Check 1, 2. Come fare con me, caponcini. Io sai mi ha sentito, capo. Check 1, 2. Still static.
Check 1 2. 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 Hold on. 1 second. Yep. Yep. Cật công vô điếu bộ. Ok mấy các câu à. Mede lang ngayon leo si Putusa. Mede lang ngayon leo si Putusa sa konfikit kako meya. Kusol mede kuse e pasala lang mo foi paye. Yeah, okay la va leo so ya. La tele oi o. Tele o. Oh. Kaya mauso moefu. Yeah. Yesus ini ay kawa manising kamay pali ko. Yung kaya yung mele na uma sa rush me kapuka. Yung kaya yung kumulka po ke. Lo kaya yung kaya mete ikaw tipo ka po na. Kaya nila si Sheba na yung paling sa buhay ay paksa ko na ko ke. Never primary because people will support me. It's really moving ah. One thing saying school. Check 1 2. Check 1 2. Check 1 2. Check 1 2. So sad. It sounds like you're far away. Check 1 2. Yung sa ima tan tumak tanga si kau konfiti aku kako. Kudai do pala mo ko. That sounds better. It's better now? Yeah, what did you do? Nothing. Yeah. Thì cho nó leo chơi. Ok mấy con cô. Amen. Yeah. Anyways, yeah. Vì là chùa nè phía Yeah, patai le chùa lona no na ngan lei pa pena na chơi ta chùa mà cũng trong chơi ta chùa phi lo ai lu ngon ta chùa. Por kalama pe no masani ai ya sto te tasi. Patai le chùa ya o pa pena lo mo pe ta chùa le o man malos. Ya ye ngata ya pa pe ya o ta chùa ai no mo me masani ya. We shift back to the study. Is it still static? It sounds like you're far. It sounds like I'm far. Yeah, it's Check 1 2. Check 1 2. There you go. that's better. Yep. Amen. Yeah, bene temio te
Te whaatalo whaatuai i e pa ia male mano le tātou mafutanga. I le ne fiafi, whaatalo whaatu whioi o le tala le lei. Ia i sunga i whawhengainga mo o tō whale tua. Ia ele ngata i lea, ia whapeo tātou tina matama matutua i le ne fiafi, ia o sina o si o tātou watinu. Whaataim whaatalo whaatu pokalama i le ne fiafi. Ia te tonu o manuia o tō le rofa o le atua. Amen. Te tonu fo ia o o whapena o manuia uma tātou matusa uma tātou laro si le panga pa ia o le atua. Ia o le vi inga mal whaatai mal whaatalofa le nā tātou pokalama i le ne fiafi. Ia e moana o whaamalulu atu ma o na nisi fo i o vaenga o le tātou i koime le tātou pokalama o tau whaaleto. Ia e paul me whaatai le atua. Ia e o leua to le leimea uma, amen. E po isa se mea e tauana tauana i se whaaleto, amen. Ia pau al whaaleto le kau le angai lok wa ai ke mingi o le sipor kako. O le sipor kako camera, ia e they see me yet, but me tell you too. As long as you guys can see me and hear my voice, and for the word of God, that's all that matter. Yeah, I tell you that too. Wakamisia oko, wakamisia oko ngiva yaso akwa. Bewa, kaya uso, kaya mwefu, kumnyele kwa. Thank you uso. Ia whaftai fo i nei uso o rango mai lungo tātou pokalama, whairo mai mea o whaale tono tātou pokalama, manuia le tua, whaftai fo i le tune in mai tono tātou pokalama. Amen, ia ai peono siria tu, me tātou, mai lo wa yaso, te tonu ia, fo, o lo wa yaso, ia, seki a me uma. Amen. Leisi whaale tomu, leisi whaale labi na tupu, le leia mea uma, tono lo a inga, la ngā ruenga tō rua me whāna. O le whaftai nā mara fia nai a videli. Ono e le tūla fo ia le tua no na whāna. E whaftai le tua wata tono, le nei vai aso, o se vai aso umi. Amen. Mai ele aso fua, aso lua, aso lulu, aso tofi. Leo ko foko akako whewha I lungo tātou pokalama. Ia mai aso I wha, tātou te rei loa me tutupu I le vālea. Tātou te rei loa po o a me tutupu I le vālea. Mai lawa le aso fua si pā, I te leo tātou whewha I lungo tātou pokalama. Ia, e whapetai e ila I le atua. Ona olona puipuinga ia te oema. Ne o ta mafua I ona toi tātou mafuta I lungo le pokalama po lungo. Te penga whailangi le ne fiafi. Amen. O te whaapetai lai le tua. Ona o mea sili ua ia whaia mō oe. Ele ngata I lea mō au moro a inga. Ia newa ia so ia tele na alu whainga ruenga. Ia uma whainga ruenga ma ngawa sau whare. Koe fosu fo I kai au, every same routine, every day, every day. E whainga le, e sere maa e o le tua, e sere maa e o le tua ono, o tae au umane tātou te usu ai whi au manga nuenga, iaso uma aso uma. Whaktai e le tua I lona puipuinga o tātou, le ngata I lea. O le ono ma le manusi, o lo tuina mai a te oi le aso ma le aso. O te whaftai ila I le atua le neiwa yaso. Whaftai I le atua le neiwa yaso. I whiau mga ruenga. Le ngata I leo te tonu lo mātua inga. Te le tonu fo I o whaamanuia fo I le atua I a te o tonu. I tō inga. Le ngata I leo o whiau mga ruenga. Le ngata I leo tonu e kānisia. Whaftai fo I le atua I sheo whai whiau. So te mawha le anganga. Ia I le sunga whawhengainga. Ia Isatake, Wesley Isatake, ia marwhalitua I a wā, whaapetai fo I la o lua nofo te talo fo I mō au moro a inga I le ngate I leo tātou pokalama.
Yeah, if I tell you what to tato po kalamo, Jesus is the answer. Podcast, yeah, ini fia fisi o pai fi au fa le nganga, yeah, ai mese fa tu. Ani ngate le ya pa pia a ingo wo me masan, yeah, moso a mo nei o a ingo o so to fa pini. Ah, yeah, fa mon mi le tu fa talo fa tu le polkalama i le nia e whawhenua e tātou polkalama i le nia e ui au a tau e sere a makanga o kako polkalama o mo whaare kongo o msini o le whaangangi. Ia ai vi ia le tua, vi ia le tua. Vi ia le tua i mea uma, amen. Ia a befo nei temi ia whaatalofa atu e fo i polkalama i le nia fiafi. Ia i le paso o tātou polkalama. Ia o le tofine ia fina, amen. I le nei fiafi. Ia e le ngata i le paso o tātou polkalama. Ia e maise ia le sunga o le sunga ia tala lei. I se kia mai tutuila. Ia whaatalofa atu tātou polkalama nei fiafi lau sunga. Ia o le paso le mātou a tātou polkalama o le tofine ia fina. Ia ele ngate ia o le tamako i pore uso au au. Ia se tasi fo i o le host o le tātou polkalama i lasi tōna ia le sunga ia tala lei e se kia. Ele ngate lea ia papea le tina la inga. Teu siri po le mo tupu tina la inga. Ua le tue sawa i lungo le tātou polkalama. Ia o tina la inga o lo manosi. Lo manosi a tina la inga. Awa te pole, awa te pole. E te mi tue sawa i tina la inga i lungo le tātou polkalama. Ia ngā montua ho i o tina la inga sa tu e lesa. Ona la o le ua lai me tātou polkalama mai o le matorotu. Ia pe o le mafuanga lea. Sa se taimi o se aso. Ia tue tātou tue mafutara ia maritina o le ainga po le co-host o le tātou polkalama. Ia ma unei le founder. Ia le founder kako polkalama. Ia whatalu whaatu whatai a teo la o tau nofo talu mo le nei polkalama. Mana tua i fo le nei polkalama la o tau talu ina ia wapena ona maua i mātou ma le paso tātou polkalama tau fine ia fina ia ma le sunga ia tala lei ia ma lisa ia maune i la o tau talu ina ia wapena ona mātou fia pe mātou te mai au na atu mo o tau tala ina atu o le upo le atua. Amen, pe o no whai atu o le tātou polkalama ia o te re sawa i tala i atu lo lotu pe whai lo atu nisi tūlanga no. O le tātou polkalama o le polkalama wha tala. Amen. E tala i nai le suafa o Yesu Keriso. O le suafa le ai lo ia a ia te tau. E te sawa e te wha longo i lungo le tātou polkalama. Awa o le suafa o Yesu Keriso. O le suafa mo tangata uma. E re o se suafa, e re o se Yesu na o se ekalesia. E re o se Yesu na o se wha potopotonga. E re o se Yesu na o se nu. No. O Yesu mo le larolangi atoa. So, pe e te po le ale ko inga kapua inga o ngai ki kapua i e. O le afo i ko inga lotu o nai te lotu e. E le wha sa ina lo sa te mata ma e wha longo tātou polkalama. Ma o le polkalama ho i nea e le whai atu eintu la fono ho i ngai wha e di kālisia po ni tani tonunga ma tūlanga wha pēnā. No. O le au o le nei polkalama o le tāla ina o le suafa pele o Yesu Keriso o le suafa lea na maliu i lunga sa taro ina ia tongiora ai o tātou angsala. Amen. Pe e te le taritonu, pe e te taritonu. O le polkalama ane, o le suafa o Yesu e tāla iatu. Amen. So, a whaila e te taritonu i a Yesu Keriso, o le alifa aola o Yesu Keriso foi e te
na o ia le ala I le ola e whaawapa. Tau tātou te whaalongo le upo le tua tātou mafuta I lunga tātou mafutanga. A whai fo I e te re o iei so relationship ma Yesu Kiriso. Tau lunga tātou te whaalongo longo I lunga le upo lunga tātou pokalama le upo le tua. A te mako whau le oranga nei te iei. Pe o ngai te whiwhia I tuina naunga o le oranga nei. Sau pea. Sau pea, sau maka o ngā mai lunga kākou pokalama. Amen. I re whaasa alo sau o ngā te maka mai lunga I lunga kākou pokalama. Sau e whaalongo longo. Amen. E wai, e ele taimi Yesu ia I Yesu Kiriso lo roto mo lo tangata. So, po le ala tūlanga o nai te ia. Sau e tātou te whaalongo longo le upo le tua. Amen. Ia, le ngata I lea ia. O tātou pokalama ia. O se pokalama na o me whaare anganga tātou te e laku lungo tātou pokalama. Amen. Ia, whaptai tele I o tātou a inga o ngō mai masangi I lungo tātou pokalama. Mai fo I lo maua mai nei pokalama. Ia, whaptai la o tō nofo talo. Ia le ngata lea whaptai fo I lo o tō tapo inga. Ia wā fo I le tātou pokalama. Ia o le tātou whaasisilanga. Amen. Ia whaamanatu atu ia o le tātou pokalama mutua le masinga nei. Ia mutua oina ma tātou na la stofi ama le sto na I le tere na laiva tua I le tātou pokalama I lunga o tātou pokalama. Ia ma le asa o le aso o le masinga lani nei. O le aso masinga la nei le aso o ke topa. Masinga nei o ke topa. Kusa e koe kasi. Le aso tofi o le vai aso le lasa. O le aso muli na o le tātou lai. Le mo le aso tofi. O le aso lufu tolu lea. E le ese tātou lai le aso tolu sfulu. Amen. E le eifo ese tātou lai le aso lufu lima. Tusa o le aso sulvan. O le aso sulvan o le aso tonai. O le pauna o le aso tonai. O le aso tonai le aso nei. Pau e ngā o le aso tonai muli fo ina o tātou lai lunga le aso tonai. Muli nei masinga. Ia ma le aso tofi o le aso lufu tolu o le masinga nei. Ia o le aso muli na o tātou lai. Le aso lufu lima ma le aso tolu sfulu. Ia ma le aso mua. Le aso tonai o novema. Ia e le esi tātou pokalama. Amen. Le whātau nuina tātou pokalama yaso nei. O no nisi fo I o fufuanga o le whape ngā whea ngai e fo I le nei a ingo. Ia I le nā fo I wa yaso I ona tua atu. Amen. Talo atu tātou a inga. Mana tua mai le mātou a inga. Ia I o tū tau sanga. Ia ona wala aupa ia fo I o tina o le nei a inga. Ia si mātou tina matua. Ia ua whailangi lona po langa. Ia tue fo I mai la tātou whainga malanga mai le aso. Le tau nuu la tātou pokalama a mata atu tātou pokalama. Tue a maka tātou lai. I le aso tofi o novema I le aso tofi o le aso ono. Ngā mata o mātua I la I o le tue. Whauau I la I o le tātou live stream I lunga o le tātou pokalama. Ia ona saulola ia I le tātou novema le aso lusu ma le walu. Le sa posta ki lunga o le tātou Facebook ma le YouTube. Ia o le aso
Ia o le tatou pausinga tonu e le ila mona mai la uleo ia ai o le tatou pausinga nga alua kuilung ia o le aso luhu November lusu malvalu le Julai ongo le fiafi le aso whareile lea tusa le aso luhu fitu le aso paptai aso lusu valu lo le aso tofi o le aso walili a le aso nai New Zealand ia o le aso na o le tatou mafuta i lunga o tātou pokalama ma le fionga ia le vai malai ia siata ia i lunga o tātou pokalama ia o tātou pokalama ia e le o tangoanga wha politiki ke uko wha pēa ai o le asa e sianga nuenga siaka i lunga o langa ata pasala lau o longa ngā luenga ngā le sau asiata le sau e lunga o tātou pokalama o le sau o le tangata o le atua longa winga ia o ngā o mea whaaleanganga o le a tātou talanua ai e whaptai ila i le atua o no le nea no tā ua a tātou maua o le a tātou whaalongolongo e fōi e le se moli mau ia e le ngata leo le upu o le atua ia mai le sunga ki a Kongo ia po langa fionga ia asiata ia i lunga o tātou pokalama so awane i ngano o ne misi ia te o le tātou pokalama ia o le aso losu malvalu o November ia e le Julai ongo i ngi Amerika amen so ia whaanolo tengi o mai tātou ti whaalongolongo amen mai tātou whaalongolongo le upo le tua ia e ngata i lea whaamone awane i ngano share tātou pokalama share tātou pokalama e le ngata i leo le tātou YouTube whaamone whai e te le o sira fia le tātou YouTube o le tātou YouTube alu runga le Jesus is the Answer podcast ia o ngai watu laro le link at Jesus is the Answer podcast kia lu ki su e runga ia e kako YouTube mole ia subscribe le tātou YouTube share tātou YouTube amen malu whaalo ia e vi ia le tua tatong ia pauna o tātou pokolanga ia i le ne fiafi i le ngata i lea tātou pokalama le stronai awane i ngaro tātou pokalama le stronai ia ma le sunga ia tala lei mai Amerika Samoa amen tātou mafuta i fōim tātou whaalongolongo ia i le upo le tua ia a le nei te miu tātou o tātou pokalama ia e le umi fo tātou pokalama ia umi ase taimi o le upo le tua amen i le upo le tua i le ne fiafi ia kai mai ingo mai loa pai ia tātou o le la tātou o le upo le tua le upo whaamalosi mo oe ia ma o le ne fiafi ia o le upo whaamalosi mo i tātou le ne fiafi ia o loo maua mai le tusi o Roma lona mta up mua ia lona fai pusu ma le ono ia ma suma le fitu luan fai upo le a tātou whaasoa ai ma la tātou te talanoa i ne fiafi amen le tusi o Paulo ia Roma mua fai upo suma le ono ia ma suma le fitu ia o le au fai tauina mo sau taimi ia fai tau iai amen fai mai le fai upo suma le ono awa o te le ma i le tala le lei ia ke riso awa o le mana lawa lea o le atua e ora ai i lātou uma o e whaatuatua e mua le iutaina atoa ma le eleni
Awa ua whaalia mai ai le amio tonu o le atua i le whatuatua. Ina ia whatuatua ai. Pei ona tusia e ola le tangata amio tonu i le whatuatua. Amen. Romans 1 verse 16 and 17. For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to Gentile. For in the gospel the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it written, the righteous will live by faith. Amen. O le tusi lea Roma, o le tusi lea Paulo, tusi Paulo na ave ia Roma. Ina ua, le taunalo, tala noa atu o tusi Roma, i Paulo ia Roma, ma whai loa. Ina ia, te whai loa ia lātou loto tele, ma ia lātou whatuatua i le atua, whatuatua i a Yesu Keriso. O le ala e whai mai le tātou au tū le ne, whiawhi le tātou whasoa. Whai mai, e ola le tangata a mio tonu i le whatuatua. Le tala lea Paulo. Kusa o le tala lea Paulo na whai i a Roma. E whai ngale e sus tangata o ia te ia le a mio tonu. Ma le whatuatua. E whatuatua i a Yesu Keriso. Mai e le ma e talai le tala lei i a Yesu ona o lona whatuatua. Malona a mio tonu. Le rai whai mai e Paulo. E ola le tangata a mio tonu i le whatuatua. Amen. The righteous will live by faith. Amen. Ona foi o le tangata o se tangata mio tonu. E le fefe. E le fefe fai le mea sa. E le fefe fai le mea monu. Amen. Ai foi se taimi e te fai se mea monu. Mai fai se a mio tonu. O le te lei o lo whatuatua. Po le ana tau fai e tangata e tau fai e whase selo manatu, ma whase se me e te whai. E ia te oe ana whatuatua te le, i le tua. Ona o lai te loa na te whai la mio tonu. Na ia te oe le sa o male mauti no, mea na te whai. Mea foi ngā ere o se fefe i a te oe. Ona na e te a mio tonu. Na te whaia le a mio tonu. Mea foi le na e te le ilo whatuatua i le atua. Le anai whai mai ia le tusia Paulo i a Roma. Whai mai awa o te le ma i le tala le le ia Keriso. Amen. Me awa o te le ma i le tala le le ia Keriso. Awa o le mana lava lea o le atua. E ola ai i lātou uma o e whaatutua. Amen. For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Se stangata whaolaina. Se stangata o loo avele ola mo le tua ma whaile mi o tonu le tua. E ola I whaatutua. Amen. A fo ia ana te lelo whaatutua I le tua ona o nai te whaia le ami o tonu. Amen. A ola ina le tonu o me whai.
e o ia te o ele masa salu. E le e so fa tu tu. Ah. A ora na foi ngale na e foi se me e te lo ele sa. Pole a lava se me o e te foi e te tinana e lo ele te tau ona e foi. E te foi. A ora le te mi su e oi. E o ia te o ele masa salu ma le fifi. Ah. Aisha. Ona foi e te le o foi ele me mon. Amen. Ora tangata o la fai le mi o tonu. Ah. E ora i fa tu tu. A wa fo i se me le le e te fai. Ma se me sa o na e te fai e te nau nau e fai. E te le i o lu fa tu tu. Ah. A ona su e mai le lalo langi ia te o e te le popole ai. Ai sea, ona fo i te fa tu tu i le tu. O mea uma e te fai e te fa tu tu i le tu. Na ila ia te o e le ami o tonu. E te le fefe fai le mea monu. Amen. O lo fa tu fo ele na i le tua. Ah. Ma le fai o le ami o tonu. E te le maa e tā la i le fionga pa i le tua. E te le maa e tā la i le suafo Yesu ke viso i le lalunang. Amen. Fai mai le maa reko e wala. Ah. Fai upo tōsu ma le wala na sa uai. Mai. A wā ai se maa i a te au. Ma upu i le nei tupulanga muli lua ma le angasala. E ma fo i le alii, le atalii, o le tangata i a te ia. Pe a sau o ia whaatasi maana a ngelu pa ia. A ngelu pa ia, i luma, i le mamanu o lona tama. Ah. My, if anyone is ashamed of me and my word, in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of them when he comes in his Father's glory with the holy angels. Oh. A e mai tā la Yesu ke wiso. E mai fo Yesu e tau o i lumo le tua. A o na anu Yesu i lumo le mamalu o lon tama. Ah. Ma a ngelu mamang. E mai Yesu e tau o i lumo le tua. Amen. E ma. Hallelujah. Awa e te ma. Awa e te ma te ara i whina ngalo o Yesu ke wiso. E te lore taimini. Ah. I le whai longa fesili a le whai o Yesu ia. Ah. I le atua le taimini i tātou pokalam. Ah. A fo e ona o le tāla i atu le suafa o Yesu ke wiso. A le tāla i atu le ola i te tau ona ola i tātou. A le tāla i atu le suafa o Yesu ke wiso i aua ne i o tātou mai tāla. Amen. Au foi ne i o tātou popole i le oranga nei te olai. Amen. E whaonga hinga fo i le tua oi pe a whai e moni lo sa mo i le tua moni lo i le tua ki sa wa kapi o wai. Yesu ke wiso. E whaonga hinga o Yesu ke wiso. No matter what life you are, if you've been faithful, amen. Ma e sala mo moni e te sau e awero ola i le tua. E whaonga ina o i le tua. O ngai ngā fo i le tua o i se pefe i a te oe. Pe a whai e moni lo sala mo i lumo le tua. Amen. Le tala, le tusi a Paulo ia Timoteo. Le lua Timoteo mo whai upo i wat. Pe mai, o le nei. Aua e te mā i le moli mau i lo tātou wali. Po o ona o au po o nono tia, ona o ia. A ia ti ngā whaatasi i tātou
ona o le tala lelei, e tusa ma le mana o le atua. 2 Timothy verse 1, chapter 1 verse 8. So do not be ashamed of the testimony about our Lord or of me, his prisoner. Whether join with me in suffering for the gospel by the word of God. Nisi le me tele na fefe tato. Tusa e le tangata sa o po ia utu ina languna fa pe. Ai le I avea uma tangata ua te fa ho ina le olanga ma te toe moni le sala mo I lungo le tua ma sau lungo ma fa nga ina o I lungo le pokalama tala I atu lona le swafa pa io Yesu Kiriso. Sa ele taimi na o I manatu fa pe ia tia. No. To de la o alu te tala I fina ngalo le tua. Ai loa umange I a inga o ungo. Makangaka ngake I loa ko inga o langa sa uola. E ula ngia o kangaka. O mangaku ia o mai aka ika. A le fai mai Paulo ia Timoteo. Mai Paulo ia Timoteo. Mai. Ia ti ngā whaatasi I tātou. Ona o le tala le lei e tusa ma le mana o le atua. Join with me in suffering for the gospel by the power of God. Awane o tātou mā, nisi le me tātou te whewhewhe o mai e whairwhina ngano le atua mtala I le swafa o Yesu Kiriso tangata. Ona o nei te mawhau whau le tūlanga le o langa sa e o lai. Ona o te mawhau e te whewhine te ua whai mai tala tangata I a oe. Ma whai mai I a te oe. Ma koe kau ai mai I a te oe le o langa sa e ola mua ai. Alewe mai Paulo. Do not be ashamed of the testimony about our Lord. Awangi o kako mā I le mori mau atu. Le swafa o le atua I tangata. Ai o mai tatou ti ngā whaatasi. Tatou ti ngā whaatasi le tala inga ma whaino le whina ngano le atua marona nganuenga. Amen. E o ai a Yesu Kiriso na ui poponga. Na ui ti ngā, na ui whaingata. Ona oe ma. Ele I ma Yesu. Tō wheango ele tō tele o tangata. Amen. Whai ele tele o tangata. Ai sea. Ngā lua e leise leo. Leise upu. Amen. Whamore. O le au nanga I le atua. E le whaapea e sau lo e awero wona ma e sau. Ma avea oi ma tangata le o tangata o le atua. Ma avea oi ma tangata po se o ki a kongo whaiwhi au. Ngai whaapea I e o kei uma me uma I a ki oi ma leo langa la e. No. E o mai popo ngā I a ki oi. Amen. E o mai popo ngā I a ki oi. Amen. E kai me whai me lo a hinga I a ki oi. Sometimes your wife or your husband or your kids, your friends, your close one, your brothers, your sister. E o mai a popo ngā. E o mai a mui ngā kangaka I a ki oi. Ai whai mai Paulo. O mai kako ki ngā whakasi. O mai kako ki ngā whakasi. Ma whai whakasi le ngā luenga le akua. Ka lai le whina ngano le atua. Mori mau atu I tangata. Ma taala I atu Yesu Kiriso. Awa tātou te whewhi. Ke roa. No kara sawa. Ke le I o mea maka ngā ngō whaia. Tala mani moni. Te le mea mata ngā ngō whaia.
Tele tu inga ngaunga o le olanga sa o mo ai. Amen. Ai na ua suia e le tua le olanga ma te tō se fatu le lei le se fatu fau te tonu ia tea. Ale o ia tea ule. Lo ia tea ule ami o tonu te sau ai. Ma lo fatu tua tara ia tufina ngalo Yesu Kristo. O ala mea sa e mana tua ia ui lo uola. Pule oe ma le natu lang. Pule oe po le ato e ngā mawhawhau e ke mawhawhau mai e ake. Ma kusikusi lima mai pule oe. Ai tiro. E mana tua oe i tausanga. O te mana tua oe yo tausanga. Ina ia whape nā o na suia e le tuolo wola. Ma e sau e avelo wola i le tua. Ma e sau tātou te ngā lulue whaatasi. Sau e tātou te ngā lulue maleti ngā. Amen. Me kara Paulo ya Timothy. So do not be ashamed of the testimony about our Lord or of me, his prisoner. Whether just join with me in suffering for the gospel by the power of God. Amen. Mele me Paulo ya Timoteo fai mta mo fai pusu malo. After he say that, Saulo laro fai pusu malo pe mai. O le mea lea ua tinga ina ia i ia mea. A o te le mā lava. A wā ua o ilo o ia ua o whātua tuai. Amen. Ua o mauti no foi. Ua mawhaia lava e ia ona leo i le mea na ia tuuina mai ai ia te au. E o atu i lea lava. Amen. Mea no o iei Paulo. Aia sa whātua tua le i Paulo i le tua. O le mea nganga a kili inga whai ngai e kangaka. A kili inga ki ngā inga ngai e ongo lea. Ongo le tu mauro na whātua tua maro nā mea tonu. I le tua. Na muntua tala Paulo ni whai, ia Roma. Le nu o Roma. Mea oro o yeis tangata pa ia ma tangata whaola inga i Roma. Nei whai e wia i Paulo. E ola le tangata mi o tonu i whātua tua. Amen. So se tangata mi o tonu e fi whai rea mi o tonu. E ola i whātua tua. Whātua tua i a tei, whātua tua i le tua. Amen. E le lei a le tua. Per mea Paulo. And verse 8. So do not be ashamed. Verse 12, sorry. 2 Timothy chapter 1 verse 12. Paul said, that is why I am suffering as I am. Yet this is no cause for shame, because I know whom I have believed, and I am convinced that he is able to guard what I have entrusted to him until that day. We tangata wa ye whātua tua. Tangata wa te le whātua tua I le tua. Po le ala le tele o ti ngā mawhainga tānga o ye. A lai whātua tua I le tua. Amen. O nisi le me whātua tele ina I o tātou ora whātua tua. O me tutupu mai I o tātou oranga. O nisi le me e whawhanu I lo ora whātua tua po le mea o keilo ora whātua tua. O le tele mai o popo ngai o mai I lo savadinga I le oranga ne. Tele o whaasosonga. O mea I e whaamarosia I lo tangata.
Aua ni sau lo le tofutofoga po se fa'asoasoga. E give up lo ma e pa'u ma e wako ia. No. A e pa'u koe kurai, koe alu. Amen. Aua le kele lo le ki ngā I mea o le tino. Give up lo I mea o le anga. Amen. Aua nei o tātou ai whai le mea o le tino. Ai o long whaale kou. Whai lo le kingo le mea ki ngā le loto. Kia ilo me whaale anga. Ai whai mea whaati. Wa ke le anga o iskaka. Tele ana o istangata. Le tele ai le tū whaale tino. Am kwa kia I ai whaale anga ngai. Ai a ora le te me whaale tonu ai. Toi wawe a toi sau whai mea o le anga. Amen. E peu e sumalua, to titi uma tātou whakapamahosi. A mele e peu sumalua whai upo e lua. Whai mai. Ma ia wa ai atu I a Yesu o le na te taitaina mai, le na te wha atoa-toaina, le wha atoa-toa. O le na ono sae I le sātaro, na wha atau waa ia te ia le mā, ona o le oli, sa tu I ona luma. Ua nofo foi o ia I le tū tau matau, le nofo ali o le atua. Hebrew 12 verse 2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of faith. For the joy set before him, he endures the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Amen. Tatu wai. Na ui Yesu ke wiso. I se awala mātanga. Se awala sa whape naona. Telena. Whai ai tangata mo. Amen. E re whai ngofi. Le alaile nā e te tau I ai tātou tangata whaoraini. Ona tātou wa ai I a Yesu ke wiso. Ma tātou whaatua I a Yesu ke wiso. Tātou toi tepa I le awala na ui a Yesu. Ai whai mai a. Sa I luma o fufonga o Yesu le ori oti. O lea. O le nofo le I au tafa o lona tama. Na whaatau nuu e Yesu ke wiso mea man whina ngalo I le tua. E uia ina ti ngā mawhai ngā le a venga sa I a moina. E whai mai a. E mai sa tū I ona luma. Ua nofo. Whai mai. Ona oli sa tū I ona luma. Ua nofo foi o ia I le I tū tau matau. O le nofo li I ona tamaku. Amen. So ala whai ngā o a whai ngā o pupu ngā. E ho I tātou o ranga I le aso ma le aso. Awani o tātou ki wā. Wha tua pēr. Wha maoni pēr o I longa lua I le tua. Amen. O ale whai mai. O tua atu o pupu ngāna. O lo o iai le o male fia, male manuia. O le ola lea e whaabau. Amen. O le taimini, na o le suafa o Yesu. E te tau ona e talia ina I te tono lo loto mo lo tangata. Ai fia o I le ola I whaabau, ai fia tau nuu I le ola I whaabau. Amen. Talia Yesu e avea mo wali mo whaora. Ma e tū mau ai. Amen.
E te le mawhai ona e sau e alu le lotu e talia Yesu ke viso e avea mo wali mo whaola a e o le aso mafua e koe fo i le olanga sai ai. No, it don't work like that. E te tau ona e tu mau i le atua ma e au auna mawhai le fina ngalo le atua ma le wha maunu. Amen. Aua tātou te popoli. Aua tātou te popoli. A whai o tala ma winga o tangata nai te whewhea. Ia. Te whai atu i ate o le awhiawhini. E siri lo whewhe mai ma tāu i le atua. Nei lo ulo whewhe i tangata mō lātou tala. Mō lātou winga. Amen. O lo matau ma lo whewhe. I lo whewhe ma lo matau i le atua ma whai whina ngalo le atua. E te whai e le mea moni, ma e te whai e le ami o tonu, ma e te whatotua, ma e te sao e fo i le olai whapa. Ai a e le whaia ono o lo whewhe i tangata, ma e whewhe i tala o lo a inga e whai mai i a te oe, ia, te whai atua i a te oe le whiawhini. E te le i ule manuia, e te i ule malai. Aua te popole i tala tangata e whai mai a te oe. E whai a oe lau whiwhiringa. O lau whiwhiringa e te manui ai. O lau whiwhiringa fo i te mālai ai. Ngā re whai mai pe te uru whai pusun ma leono. Mai ai a whai e whati ngā ina se tasi a wā o ia o le kewisiano. A wā aua le māsiasi ai o ia. A ia bibii atu i le tua. Ona o lea lava mea. Amen. Te wai. Aua te pori. Tawa oe au mairo ola i le tua. Sawa ofo i nā tua ola i le tua matalia Yesu e whai mo wali i mo whaolo. O nā vera i o oe mātali i mā whawhini o le tua. Amen. However, if you suffer as a Christian, do not be ashamed. But praise God that you bear that name. Whai le ami o tonu. O le tua stangata ami o tonua, e ora i le whaktotua. A wā o le whaktotua na, e te tari tonua i a Yesu Kirisu. E te matau ai i le tua. Ma e whai e whina ngaro le tua. Ma e le o ai fo se whewhe i a te oe. E whai le ami o tonu le tua. Amen. Ka mai Paulo. O le mea lea o te whamanatu atu ai i a te oe. Ia toi whaamumu le mea lofa. Mai le atua. O loo i a te oe. Lea i le whaae e atu o lima. Amen. Luana le Timoteo lua tau mo whai poe. Na e whai e Paulo i a Timoteo. Amen. Tofu mata tau ma me alofa umana au mai le tua i a tato. Ana e le lolo me alofa. Ona e leo e ola mo le tua. Amen. Te leo ola mo le tua. Te leo oile le tatu pokalama nefia. I never knew se mele o te sau tala i atu o te whaia i lo uolanga o te sau tala i atu ma wha malosi atu le upo le tua tala i atu le sulu o tatu pokalama. This was far from my mind. Oro sau e so e wha so le upo le tua i lungo te penga whailang. I never knew. A le fo toa au i loa. Ina ua o sau e toi avera ora i le tua ma wha maoni i o fuforanga i le tua ma usara momo. Le ua o i loa i le mea lufa le tua.
Amen. Ano fa ia to le mea no fa le tua fa. Le fa ani mai ia tia. O le ta'ala. O le fa ilo atu mo ta'ala ia tu le suapo Yesu Kiriso. I lungo te penga whaina. Because ele o se tangata e o se tangata e ma e whainga e mo o le mea ngā le ma. Ha? Ale melengi. Ko ile ia se ma le ise. It feels like o se mea o le wanga o whai i lo o langa ako. O lo sa o ta'ala ia ti upo le tua. Sa o ta'ala ia tu Yesu Kiriso I lungo te penga whaina. And other than that, o le upo le tua. Le whaita winga le fionga pa ia le tua. O au ere stangata e whaitau le fionga le tua. No. O le makua I mamao atwai ngā mea mo lo ora. E mo ia ngo ora mai tonu le lotu a whatua a whaitau ale tuspa ia te mea anu le lotu. Tūranga pa penga. Ale mene wai ene. Aso uma whaitau le tusi. Aisea. Ona ia moa mai se sa ili mai se upu por fina ngalo le tua. Ile upu. E awa ia te au ona o sau e whaasoa I lungo pinga whainanga. Ina ia whapenao na whamanui e se loto ma se anganga. Mo le tua. Not for me, but it's for God. Ole mea, that's why I know this is God's gift for me. Is to come and speak the word of God on social media. Amen. Ia ale vi inga e wha I le tua. Ole mea lea. Honi o tātou whiwhi. Amen. Awa ho ine I o tātou. A tātou mai ho I whairinga nuenga le tua. Awa ho ine I o tātou. Ulangia le tua. A e sau e te whianga lui le tua. A e sau e awelo wola I le tua. Sau molo mauti noa e te whia. Ola au auna mo le tua. Awane e sau ona wa inga tangata. E le o se mea le. E wha mai ngai oi. Kuso o mea I o te whai atu. O mea sa o ilo o nanga. Sa o ta alo I lungo le tua. Sa o fie e whainga le paki me laso le weekend. Ai o le sa alu le loko alu. Hao le la fonga. Kufa le apo. Le whamangunga. Ai sa le whamauni le tua. Amen. Sa le whamauni le tua. Ai tiro. Le whamainga ia. Amen. Le whaingo tangata ia o le taimina pe whaia pe o se mea unla. E uia e o kiri Ikea o kiri popolo I kala kangaka whaia ka ika kasi. That's how I was. Makua I le Ikea po au kala whai mai ele le la lo whai mai. Ala ke anu whai sis kangaka ungi whai mai. That's how I used to be. Alau ke mai. Lau ke iloa lau ke mai. But I didn't act to it. Amen. Ai o te whaftaila I le tua. O te suia I le tua lo o langa. Ma o te sau whailo na whina ngaro. Whaile mea sa. Ai li o mailo na tok sa ia te. Le ala o te whai atu. A wai te ta alu I le tua. Don't be like me before. Paul me o te whaftai I le tua. E le pa o mailo na tok sa ia te. Ai whaftai le tua le o te sau te whaasa o le mea no whai. Le o te sau te au auna I le tua.
Whai le fina ngalo le tua. Whaonga inga fo ila le tua le lo nei tangata I le oranga sa o whaia ma mea sa o le sa le te tau ia te ona whai. Le o te whaonga le tua. Ia o te sau te whaamanosia tua ia te oi. Ua te tonu le na wa o se tangata o lo o ola I te tui nga tūlanga whapea. Te tonu fo I to te leo I tātou. O lo o pe le lo tuma. A whai ti ngalo fina ngalo, I'm sorry. But I'm telling you, that's what I used to be. So I'm giving you advice out of love. Because awangi I o akuri ko sao le akua ia kiwe. Pe mo whai ako. O ke wha pe kai I le akua. Ua koe suia le akua o langa eri I o meri ko sao le akua ia kia. Anga o meri ko sao le akua ia kia o ila umiang whai. I lo unei wha maoni. Ma lo ulangia o le akua. Ma o sau e whai fina ngalo o le akua. Ma le ma whau. Ma le whaawariwarea. Ele I o mai ko sao le akua. Anga o mai ko sao pe ngiri kaimingi. Lai o I le afi. Kala mana mo. Ele kaimingi lai o I se o. Kaimingi lai mo. Lai mo koi a wo I a mo koi. A whai lai tātou te mata mi tātou whaanongonongo me nefia. A whai o e whai e tū langa. A whai o nai te ngā lue mo le tū. Nai te whai e le ngā lue ngā le tū. Ai te leo wha mau. You gotta be careful. Amen. You gotta really be careful. Ia e wha maoni I le tū. If I were you, if you're not faithful with God of what you're doing, if you're doing the worldly stuff, if I were you, but just go to church. Just go to church and I rather let you, let your whatever you're doing, whatever calling you do, whatever you do for God, and you're not get it faithful. If I were you, ko ngal wenga le ko. Ai alu fai mea ngai ki fifia. Mai sau le loko mai ko ia ko fai sa. Sidi ko nga. Ai awangi e ka alo I lumo le ko anga ki fai ngal wenga le ko. Amen. Ele o se mele, I'm telling you. Ele kai me fa ma ai o I lumo tangata. Ele te me o ele fa le masiasi ya te o I lumo tangata pe e te alo le tu. Amen. Because it happened to me. Amen. Pe mele ro mai mo fa I pusu mai ba. Pe mei pau. Ua whaalia mai fo I le to sa o le atua mai le langi. I le a mio whaale matau. Ma le a mio leanga umalawa o tangata. Me umalawa a tangata. O e ta ofi le upumoni ma le a mio tonu. Me whaali mai le to sa o le atua. Ia te oe le whai le whai le mele o le matau le atua. Amen. Ma le a mio leanga. Ma oe le te tau fia mea, le upumoni le tua, ai te le whaia. Amen. A whai o nai te loa se mea sao. Po se mea se o lista ata lai whai. You need to let them know. O wai whaali mai ale ko sao le kua yunga ya tue. A whai e le pa uu ya te oi. Ia e wha so nai te loa. Amen. I tatou whai ele a mio tonu le tua. Amen. Because God said, Paul said, verse 18, but God showed his anger from heaven against all sinful, wicked people who
suppress the truth by their weakness. Amen. Tatou whaamaoni. Amen. Tatou whaamaoni tatou para awina. Whaile ami o tonu le atua. Hei mai, o le tangata ami o tonu. E ola i le whaatuatua. O le whaatuatua hoi nā e te whaia i le ami o tonu. E te whaia i le mea moni. E te ngalue whaamaoni i le atua. Amen. Tatou we all fall short. Amen. E tatou te pa'u ai aua ne i o tatou nofo ai. Aua ne i o tatou vai. Amen. O ame tatou te whaale tonu. Te talo i le atua. Tu atu i le atua. Ma whaato ese i le atua. Amen. Pe mo whaia. O le tatou te ola i lalo langine. We're not in heaven yet. O lo ftaia i al whaatino ma whaare anganga. Ai whai mai po. Whaani mai le to sao le atua i lumo tangata e le matau i le atua ma tangata. Le o e le whaia le ami o tonu le atua. Amen. Amen. Salamu i le matoru, whai po toru mai wha. Mai o le aso o te matau ai, o te whaatuatua ai i a te oe. O te mimita i le atua ona o lana fionga. O te whaatuatua i le atua a o te le fefe i se mea e whaia e tangata i a tea. Amen. Hoi mai olo matau i le atua. E te whaatuatua ai. Amen. When you fear God, that's when you start having faith with God. That's when you start worry and be careful of what you do. E ke roa, sa ia ule mele, o hao sa ili kemi le amakanga, a kemi ngā o whasau mua so leo la, mo ko ile ia ua le meo le whiwhi. Lau tala mare mo. O ngā o ngā wika le kangaka, like anybody. E le kaimi a e ika le kangaka, o le ane me sau kongo lo loko, e sau ai whafo. Molo le ke e la ngoa ngai a oi mo ko yo ai a oi lo le ke po le make la ki nga le loko ka ngaka nga pere ko o kwa le upu e fasi ai le upu le ona nga o me nga sa ya sa le I wasn't even worried you get ya o se fefe bo nga I sa le se mo ta o le tu because I didn't have a real relationship with God. Yes, I go to church, I know God, I know Jesus, but in a relationship, no, I did not. I was far, far away from God and Jesus. That's why I didn't have no fear to hurt somebody or to say something without thinking. Por me ole ati nga ile loto na tangata. Ai tilo ina ua o suia lo tangata o avea o ora whaale nganga mo lo whaatuatua i le tua. O le meri ui, pe ua ka fefe whaise kala e ki ngā se loko sisi. A hao hoi langa whai me se mele anga sisi akea. Po ia ka ika le mea ngā po ka fefe whaise mea i e kau masui a koe. Ai sia, e onfo ngā leo ia o e le leo o kupura ora whaale nganga. O ia ke oe Yesu ke riso, o e makau i le akua. Wa e fefe whaise me i awange ki ngā i le akua. I awange i se i o i lumo le akua. That's how I feel now. It's not because wa pala ai o sisi no.
It's not about I'm afraid of you or I'm scared. No, it's about because I'm obey God and I'm scared. I don't want to hurt God. I don't want to do anything bad in front of God. Or I don't want to hurt in my relationship with my God. O leo langa na leo e di taimi nei. So o se tangata whaolaina ma se tangata o fie I le tua. O le mele ho oi. Ah, lea lai whai mai e. When I am afraid, I put my trust in you. In God, whose word I praise. In God I trust and I am not afraid. What can a mortal do to me? Mai, o te mimita I le tua, o lana fionga, o te whātua I le tua, a o te lewhewhe I se mea, e whaia e tangata I a te. Amen. E ho I a te o ele tōro roto. E toa la toa whaaleanganga. Ai le o se toa ho inga le koa whaaltino. No. O le toa le tala no toa e toa whaaleanganga. Wa e le toi whewhe I mea o le lalorangi whaima I a te oi. Wa toa ro roto. Ah. Wa e le toi whewhe ni upu mani tala. Amen. Pe vai mea lalorangi a oi mwhai mea oi e para aima. Awa e te popole eh. Ah. Awa e te popole. O ngai kōro loko. Kōro loko lea. O e whaia le on sa. O e whaia le whina ngaro le tua. O e ola po o le ola I Yesu Kiriso. O e savali yala I Yesu Kiriso. Ah. Amen. O lea li. O le papa lea e whaavavau. Ah. The Lord himself is the rock. Ah. Eternal. Many say e tolu ono whaipo e tolu whaipo e wha. E te leo ina ia fifi le mu lava le ua mausa li lona loto. O wā ua ia whaatua I a te oi. Ina whaatua ia o tau I le li e whaavau lau. O wā o le li o le papa e whaavau ia. Amen. Tato wā ia. Ah. So wa ia ia laurangi a te oi o oi tangata pala ai. Ah. Au mai lo le tū whaaleanga. O le wa ai o le atua I a te oi. Ah. Oi o le tangata I toa le lotu. O oi o le tangata o e lonu sa. O oi o le tangata o e matau le atua. O e whaia le whina ngano le atua. O oi o le tangata o e longana le musu le anganga pa ia o le atua I a te oi. E whai le mea moni ma le amia tonu. Ah. Alba ai la tangata o lai ola I le anganga I le tangata o lai ola I le tino. O le makua e pala aia. Ah. A whai o ele te toa I mea o le tino. O loa ai wha le anganga I a te oi. O oe o se tangata makua I pala aia. Ah. A whai la e ke fia kama mai a o le tū o le tino. Ia, o ke ruatu I a te oi le tū o le anganga. Ma o ke la ua I fo I marou pala ai. Amen. Whai mei tato au tū le neas. Whai mei o le ora. E ora le tangata mia tonu I le whaatua. Amen. The righteous will live by faith. Ah. Ia o le tangata e ora le mia tonu ma whaia le mia tonu. Ah, I le eise whiwhi. Ah. Le eise whiwhi e koa le loko. Ah. O le tangata na o le ola I whaatua. Amen. A wā o lo whaatua I le tua. E o ia te oe le toa o lo loto e whaia luna whina ngano. E o ia te oe le toa o le loto te tāna I Yesu Kiriso. Ah.
ma whaasoa le upo le tua iau a inga o ma e masangi ia te oe i lungo te penga whainami po whea lau. Amen. Whamanuia te le tua le nea fiafi ia te oe i lau whaarongo i upo. Talo i le tua, wala au i le tua. Whamangalo ia te oe ai tu ina ia te oe se lo tupou. Ie moa le sala mo. Tuli vai o tuli vai te talo i le tua. Whaato oe se atu i le tua. Amen. Talia Yesu e avea mo li i mo whaola. Amen. Me le tātou au tu e ola le tangata mi e tonu i whaatotua. Amen. A whaina e te fia ola i whaatotua. A whai i ro i a te oe whaatotua. Sa e avelo ona i a Yesu. Ma talia Yesu e avea mo whaola. Ma e ola o le nai te langona i nai. Ma e wa ia tue le ngalua e atua le atua mpamanuia le atua i atua i molo ola. Ma tutupu ai molo ola whaatotua i le atua. Amen. Ia au le nefiafi. O le tātou whaasoa nai nefiafi i le upo le atua. Tau tonu whaamanuia oi le nefiafi i le upo le atua. O le hafo i se upo tau le tau tamali i lo whaalongo le nefiafi. Ia whaamangalo lo ne au au. Au le mea tau lia o le upo le atua. Amen. O le upo le atua. E maai o le tulima. E tinga. E fia. Amen. A o le alofa e whaatutu mo mai me umo. Amen. A pai te alofa i lo tangata ma lo wanganga i nei e sao le ola e whaabau. Talia Yesu e veo ma le imo whaola. Ma e ola mo Yesu Kiriso ma whai alwhina ngaru le tua. Amen. Olea, whamanu e te le tua i a te oe le nefiafi. Ia o le tātou whamalosi nā ma le tātou pokalama hoi le nā i le nefiafi. Ia te tonu. Ia o le te le se whamanuanga le tua i a te oe. Ia i le nefiafi. Ia e ala i tātou upu. Ia awane ngalo tātou pokalama i le stonai whamune mole. Malo whaala lawa. Awane i ngalo tātou pokalama i le stonai. Ia i lona i tūlae ongo. Le ono i le afiafi. Le stonai i le tātou pokalama. Amen. Ai. Pamanuia te le tua. I le afiafi. Ia manuia ia ngā ruenga mo e o loo ngā rurua i le nei afiafi. Pamanuia tu le tua. Taro le tua pui o tau i ngā ruenga. Ia e le ngata tuia. Ia o tātou. Ia o loo marolo mai le nei afiafi. I o tātou hainga manuia nei afiafi i malolonga. Pe nāna whaisau taro i le tua e te li moi. Amen. Taro i le tua mwhatu ese i le tua pui oe. I le nei afiafi. Ia ai whamanuia te le tua whakataitele i lo tau whakatasi mai lunga tātou pokalama. Se wa wane ngalo tātou pokalama tu e tātou whirua i le tūlae ongo i le stonai. Ia ma le hosto le tātou pokalama i le stonai. Ia le sunga ia tala lei e se tia. Ia i le stonai. Olea ia. A verne temi ia o te whakatau whātua i lunga o tātou pokalama. I o tātou ainga o me masani i lunga o tātou pokalama. Manuia tele nei pō. Au lia lasa o tae au. Te manuia ngā ruenga lasa o tae au. Ia i ngā tele. Te tātou whirua ia i le aso tonai. Pea o toi le olo ma le malosi e le ngā tele. Ia o te whakatau whātu le pāsa o tātou pokalama. Ia tō whine ia whina. Manuia tele nei pō. God bless you whina. Hopefully we see you Sunday and don't forget we see you Saturday. Amen. I lunga tātou pokalama. Taifu ia te oe le tō whine le nofo tātou. Ia mo le tātou pokalama. Lea ia manuia tele fōwhanga nei pō. Manuia nei afiafi. Te tātou whiroa i laso tonai. Pea o toi le olo ma le malosi o lea. God bless and have a good night.